Nkethikia mwanya mureithiri wa Meru Tv nkeregira ntuku yaku nitite na mbere kwagira umbitikirie kwa gitio gikinene pomwe kuthurwa ngikumenyithia uria kuri kirimitha yetu ya NTETO chia Meru TV muthenya ni ukambita KATHURE wa MBURUGU atukiambiria na njira tukinyira kirimitha yetu ya NTETO ni gutwika tongeria bathirikari abatongeretwe ni munene wa nthiguru William Ruto na atongeria bangi ruterero kiri thirikari ni bachemanitie na atongeria baregani na thirikari kiri barana baba kutongeretwe ni munini uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua kiri kigongwana kia mathiko ja uria wari mubunge wa Okalau ukumenyekana ata David Jogona ni utubo kiritie bonene mwankije ke siasa kiri gitaro kia Mount Kenya na kinya aja county ya na kajanthi korone ya Kenya katumbe kuthura tukigwa jara cha gwita na mbere. Lady cannot die because she was doing good things, so they started saying that huyu mlembo hawezi akafa kwa sababu ya mambo mazuri alikuwa ametenda. Biblia inasema ya kwamba when they continued doing the demonstration, wakasikia kwamba Petero alikuwa chini na alikuwa anafanya kazi pamoja na Yohana, na wakasema ya kwamba ni Simoni akasema ni lazima aende huko aone wanafanya nini. When they arrived, they found that Peter walikuwa wanatengeneza mbuzi, walikuwa wanatengeneza they were stretching the skins to make some skin to do one or two things. And when they went there, they told Peter, let me tell you, Peter, what you are doing is not good. Can you come and we show you what has happened? So the Bible says Petero pamoja na hao watu wakatoka huko wakaenda. Kulingana na tamaduni za Wayahudi ni kwamba mtu angekufa alikuwa nazikwa mara hiyo hiyo, lakini hawa wakakaidi amri, wakakaidi sheria, wakakaidi itikadi za Wayahudi, wakasema ya kwamba this person cannot die. So they continued demonstrating, they continued refusing ya kwamba huyu mtu hawezi akakafa. Naamini ya kwamba katika vijiji vyetu kuna mtu anakufa, tunasikia kwamba huyu mtu angekufa, na mwingine anakufa, tunaendelea kusherehekea kwamba alikuwa ametusumbua sana, amefanya mambo mbaya sana, ebu apotelee pote mbali. Kwa hivyo huyu alipokufa wakasema ya kwamba huyu hawezi akafa. Tunaambiwa kwamba Petero wakakuja wakaambatana na wale ambao walikuwa wanafanya maandamano, wakaenda katika chumba cha wakauliza huyu alikuwa amewekwa wapi, wakamuonyesha kule ambao alikuwa amewekwa, na walipomuonyesha wakamwambia Peter, this is the exhibit. Hii ndio ishara ya kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa mzuri. Wakaanza kuonyesha mafulana, makiajia kuona ni mafulana, they started showing the clothes that the lady had made wakiwa wanapewa. So they started defending the lady in her absence. Wakaanza kusema ya kwamba huyu ni mzuri, wakaanza kumtetea kama yeye hayumo, wakaanza kusema huyu hawezi akafa, huyu alifanya mambo mazuri, huyu alitenda hivi na vile. Licha baada ya hapo Petero akasema ya kwamba because of you have been ni riboti kethura gibokinyira bwega na njira kinyaneru bukethura bukirwa jara kethura gitinda ntuko ya narwa tukiretheria NTETO ingi na chone gutwika Bishop Geoffrey Muthenya wa Calvary Churches onoriti atongeria bagisiasa kuigwa bakinyia mwankijo gisiasa jura jogo kujirwa cha nthiguruni ya Kenya na gwikathiri kakita tuthengerete kithurano kinene akiaria na oriti atongeria baba gwika urumwe na thiri na gutigana na siasa champatho kagitoritie Kenya kuigwa bakia giti obishi ya munene wa nthiguru mutugi wa Kiambi na gutwira nkoroki. Mwathani wetu Jesu rire ari gitene jari na nditugucerekea Pasaka na njira twitana wendo bubwingi muno na biuri nyabimwe biri oraua norawe nyabiuri bikonetie siasa rire oraua mantu ya kunengera Kaisari ugoti kinya kethero ugoti bomba kwitha bukinya iri antu wabwiri kumenya Jesu atari kinyume na thirikari ya such, lakini thirikari no negwiriri ni kumenya mandajo amba kuinyeria antu barage gwikira antu murigo jo munene yo kuinyeria antu ki mukarire na uturo bura
anto bakuda bena bu ande ba chitane mono na Jesu na rengere kanwa jaga kiri bati igitene na digun kujaji ba kare oturo bura to atigiro no jonje sogire iritane ni na oni usia president yone buiri kwa wageteo nonto egitarerea anto baraba kwenda gete baraba na interest gete baga kinyira anto ara nyabo bakwenda nande bwamberie kuthukia nyao bichiria nonto bichite mundoro karerete mundoro agetho na makosa jawe kura ne akamurita nande itotige ku karaja kato kuthukania na guchwanira ituige twebio bibinge muno bira byari twe nyuma na aja manto jatelongi muno inya kwarwa ni muntu guta mutongeria nande ntatoire nigere nigo kunyiwa anto bateka thukania muno ndegoro yetu twina gitare raja muno tukeja kuringa kura lakini tukona igukirite gitare ya musisimuko jwa kampeni nyingi muno ire chiambiritie gwita na mbere na bigo bire bio chokanirwa bimwe birito muno ni anto ba siasa anto bagerie ni gwitem kidogo batige kwaria manto ya majara jomba ni kuthukia anto na kumeri kuinyeri anto muno manto na ja connectie rumena na anto bamberia bitina itena sababu kou anto kinya baraba endene ya siasa baraba kwenda ite kinya do ite birio bika gombewa kwina kanya kareo igitare raja muno meri 15 tukeja kuringa kura ni igitare raja muno riu tubwiri ni ukara nando ninjaga na kinya kwariria antu betu na njirere yagirite akariba gatithini wa ndini ya mukothimani bakuria ngavana wa Tharaka Nithi kaunti Muthomi Njuki kuigwa kibaretera mbeo cia kwanda kagitene gaka kuri season ya mbura bakiaria ni baugite baingi batiandite ni kwithurani bagite mbeo mudagara wa iguna agatwire nkoroki kari na tori bagatithini na tori itherukerete wandi ya mukothimi bakorwo mangavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki gutigerera gupeana mbeo na gupeana kagita kariogo ni kenda batigachererwe kwanda request mheshimiwa Muthomi Njuki ngavana wetu igitara kwena tunenkera mbeo bwana ngavana tutangazagira mapema nundu kumaga turi kuthi mukothima ikilomita mbingi muno kwina ekoro batakinya nogo especially mwango uyu babatia wata mbeo nundu watangazire mbeo giro mukothima na kuma njoguni kuthi mukothima almost kilomita 20 na bamwe batikinya nogo kutu tutangazagira mbeo mapema bainga kaji nundu bae na yura tuye ntubarakete mbura yingi utie mbeo tuona na bamwe sio ndarekera tuye na cio batikete na batina mbeo na ntie bakare mbiro tukiana ile tukwarinda ino ende baba tina mbeo cia kwanda na batina mbecha cia kuthata cia kugura mbeo ira kunda ku request tairomba wakata kuturumagia mbeo tutangazagira mapema no tunenkagire no ukuba kubi na tumba kugira mbeo ino gaba kuya rugendo rwa kuthima onkathokoni mukothima kugira mbeo iro magakire baingi na iboya kuretagirwa kube thokoni gatithini ne kenda kira muntu agwata anto babareta mbeo Muthomi Njuki ituretagirwa mbeo kambe gatithini na tio tukanda tumete njoguni ogatweka mbenu rekuya mapema tukanda riro kwigwa na givaita lakini kuma tukarigwo mukothima tio gwekoro bakoro tikinyaga no na anto bange bakarumwa mbia ira babibande tio go twetigo tukari ugu ene tukaretera mbenu gatithini ara kambe na tio tukugira go tukanda itureterwo go na itwainyiri kunyamara mbenu maitwe Muthomi bai wakara turetea mbeo baitwira ekurio twakuria tutigomba kuthitania ntio tutijana miragi ntie maguru makuthi mukothima wewaita gatithini ari tuthia twakamatirwo apa bure gitukairwo tukathukia kinya bia kuria aria twitiritwo tuthaganagia mbeo waku bai munene ni arabaugite kumana na gionto gike baingi bao batanda mbura ino nonto bakwaga mbeo andete mende kario gungondo na batiandete ibakanda mina kwena thina ya mbeca ya kugura utie mbia bena choche kugura mbeo ekoro ta baba kororwe ko bakaruta mbia na batie mbeca nio ndiandite mbandite tupembe tuthari ntie ndengu na no mangwaria ntiaria ngirongwa ntiera ndengu mudani kuma gatithini wa demokothi magetigo mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV tukambita ndegera waiguna
Kariba mwamwere igembe centro ni bachumirite kumeneria bonene thirikari ya Meru County nontoba wagi wa barabara njega wagi bwa rojero theru na kinya wagi bwa sibitari murithi wa bana ranirite na boka tuigwa ripotia Romba yani ke mwamwere primary school na kinya nturene cietu cia Kariobangi na Kongo kukombeka tugekirwa stima kwetho kubui tugacoka tukathithirwa njira twethwa tunganiri na tukaigwa ni tubati kwendelea na kuthurana tunganiri nonto nikio tuthurana kenda tuthithirwa ntubura wagirite na tena tukathithirwa barabara yongwa ni tuinyiritie muno na stima biu bintu bira bituinyiritie na inya au ange ni ndaromba inya kugombeka nya roje twikirwe lakini eliano na miaka 10 kini kukora kwina thina nene muno ya barabara kwa ula antu makuchagira njira antu mabita chibitai mali bikibikini makagwa makaunikanga makakuwa mamwe. Namba 2 stima thina muno na untu sora ituko tutete thai nya chukuruni ya mwamwere yara iketwa stima itwe kwenya tuyuko ndukani tule na mishira tule nikatutetheka. Namba 3 ukapoteka thirikari eno tukuthua thai netu no kliniki imwe imbega ya thirikari iria ni akagongo kana makutano kana kagongo Kariobangi kana makutano iria imwe ayo antu mafini ga mundu kamurimo kanini ni mawa na ngarama ni nene ndukuma kuthia mawa ni 500 kuthia mundu umwe ni 500 na timo ndema makolis 500 mathithikari njano kana kiengo iwe ngi makuchagira ko mashuthito. Namba 3 ni ronche wa kulima thirikari ni twishiriria emeba tukutwethia emba mauthudira kana kama gutwinjira nikenda at least tuna gethera ko mothe kwina mbale nene na mbene no kugekua ni mbara thai na rego kwa mamwe matimira mangi matina wa matina migode mene migode miumo ni yaumire gutike mautire migodani leu at least nusu ya ntumama le kama kana utebio thai no kama mete wa thirikari mambo kama gakua ciana ira mengi thai tikira cukuru erie no ntwambara na ndo etumigiki na tumebitai serikali yetu kathura thai yetu bidhirie na ironzi wa kulima tukire mbao kana kesi nikera bangu kiba kuona gautete shenia sho nikera chama shuba kuthoma ndo gute antu athoma na giki tumetendo mate athomu erie no na tuthiria ni thina no tukora thoka banini andu makukamaura keke thakene mate kuthomithia ndio muntu ukashana kithomo bathomo banini goko kitu kidogo ni muntu mugeni uri kutatu tumete baye ko tumbasu kwa payment ande mara kukaza na kuthomithia otherwise mama ngemonde ni mara magwa muntu ri kwa magara kama lekagia ona misi magatu kama tutina ni na misi kai kara wogu unta tumigiki elieno egakwa ronzi na stima na barabara na kadhibitari at least tukiwa tuli mbele mauntu maukerwa thirikari no tutethia Kiringe na chunyu gotweka Samburu National Park ni gwatirite ritwa ririero ria bedroom ya njogu nyuma ya kwerekana eneo ekwithirwa irina namba nyingi ya njogu iriko kujirwa rotererwa ewasonyiro murone kuringana na park director Tom Leimikanya aramite kwithira kiuga itura riu ndiritere kionekana no thongi bunene bura bugo kuchiria nyamo cha kitheka onto bugotetheria hantu kumantere mwanya irio ndongo chiaome kuja kuona na park eu mutugi wa kiambi na gutwira nkoroki. Samburu National Park ni park ijekene muno ja bedroom ya njogu na kimoni elephant bedroom park ni arato gwatanete na Bernard Karangi munini wa murungamiri munene wa park eji ni ikenda kumenya kaumo na gitumi gia park eji guchwirwa ritwa riri. Why we are called elephant bedroom is because the camp is not fenced. We are we don't have a fence around the camp. We have elephants coming into the camp anytime during the day or at night. We have the doom palm nuts, like coconut trees, and the doom palm nuts. We have the doom palm trees that bear nuts, and the nuts. The elephant like taking the nuts. Sometimes the elephant will come into the camp and shake the trees, and they then get the nuts down, and they love eating the nuts from the doom palm. And we have the resident elephants like Obama, we have Mangati, we have Samburu, we have Onyango. These are some of the resident elephants.
that we have here in Elephant Bedroom Camp. And that is why we came up with the name Elephant Bedroom. Ni yare kuringana mwerekere munene wa package Tomle Makinyale Sage augite package ni umbite gukuchiria atalii babaingi ukurukira Samburu Special 5 onto bwikirite ukura kwa uchumi bwa kaunti ya Samburu kwithira njogu ni imwe ya nyumo ikuchaire metho ja mwingi. Generally, throughout the year, we have clients from all over the world. India, Germany, Spain, Italy, UK, USA, name them. So we are open to local business. Samburu is a unique destination, mainly with the wildlife. When we talk of wildlife in Samburu, we have a special 5. Special 5, we talk of reticulated giraffe, then we have the gravy zebra, then we have also the Isa oryx, Somali ostrich, and we also have the gerenuk or the giraffe antelope. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi Wakiambi. Murithire ni otugikira gatanta kirinjito chietunga guchukiria nkatho chimwanya no tuba kwitana mbere na kurumira station ya Meru TV na ngurukinga kuromboke bya mitambo nitukuthuranirite mibango ingi kathumba ya gugukenia ni ukambita Kathure wa MBURUGU.